framework agreement the kari yaur bigi haiba central da taksin na bagi warep law na ba assembly na yana khre Works Department ki Deputy Secretary amana thabak tawbagi matam loire pa matungda masagi signature chana handuna leiram lei haina makata na thabak amuk tahon khre haina MLA case joy kisana assembly da pukhalakre amadi Manipur Civil Society Organization singi mihut chingna framework agreement ki matangda CB sana gi lusing masing una khre Kurumzari, ayas tu bagi paumi yang tabiri besing teram oksari, hazung mapung apa pau sing satu na pizari. Barat Sarkar mati NSN IM ani ki marita tawna ki ba framework agreement ki maduda kari wafam yauri bagi hai badu khangalu haina house na amata oina warep loduna center the taction si habi ki matang danga si assembly ki short duration discussion da khanakre wafam si MLA case zoikisna pukhalaki ba calling attention ama lebaki oiba rubu wafam ni short duration discussion oina ontoksi haina opposition gi MLA tarana taksilak patagi house na yaba piduna khanabada yanaba asi purakhibani house na kupna khanarba matungda hana house na Manipur gi integrity kaibi yaroi haina mangarak warep lawkiba aduda wafam asi amuk hapsinna ba yanaki Madugidamakta opposition gi Govindas Kothawjam Gaikhangam amadi ruling gi P Chandra amadi Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na Sabha Subcommittee amasu sembada yaba piki short duration discussion aduda saruk yaraduna Chief Minister N Birena haikibada framework agreement ta yauriba wafam sing khangan nanaba pukhalakliba wafam asi ruling party da lairiba singnasu yaba lai NSN IM gi warusin purukna bahot nabada Manipur Miyam amadi Manipur Assembly gi ayab yauduna thabak pakat pe yaroi haba wafam asisu yamna tangai phade committee ama semlaga mapung phana draft tawduna takshin bana phagadra haba wafam Chief Minister na thamki mayam gi public impression library member mayam na tawbu sip fill tawduna phana kan hone ekhoisu hojik leader of the opposition habi gi biduni Chief Minister oi wiring aida demand to biram gani khangan bi hoina piram de adana BJP let ni NDA ni sidana Congress ni na pidaba nataba hada adum Congress leading ida Sidambram Honorable Home Minister na Seranturan thajalak na sidida thingna da missionary dune loina adagi tawba ngata ai khoidasu party manare na khoida haiwa yadi haijari Chief Minister Prime Minister amana Chief Minister do yeng mi yang si mai politically party di yeng da baida aruba leram gani adu ekhoi taction belepte nahan makta dasu ekhoi Chief Minister ohum Pema Kendu ne Sonwal ne ekhoi tongan ekhoi kokthoga khani masi kari kari yawbuno ekhoi fajana taksen masi khangan angta masi hain toksen ekhoi phambadu ekhoi yam kanna tai Nasigi short duration discussion adu the ruling gi makai degi house ki leaders Honorable Chief Minister N Biren Deputy Chief Minister Y Joy Kumar MLA L Radha Kishore P Sharar S Rajen S Subhasandra amadi awang bo nimai saruyaki opposition gi makai degi oibobi gakhangam Govindas Kothawjam Abdul Nasir AK Mirabai TS Lokeshwar saruyaki awang bo nimai na Nagasing karamo matamda phamanumit lakani haibudu ngaidun lainari framework agreement asina warusin propa matamda phuruk khudingmaki interest soktaba warusin oirakani haibigi thajaba chapchana lai inamasagi matangda Manipur amadi atei state singda phawriba wakhalon India gi Prime Minister na chapchana khanglamgani phuruk amata da soktana naba warusin purakna mahot amada matam sangna lobo oigani inamasagi matangda tension yamda leiba maliba si leitabana phai warusin purakpada ekhoi khudimak taramna omina si haiki Opposition ke MLA TS Zoikisna move tawrakiba short duration discussion aduda hanagi Chief Minister Opposition Leader Okram Ibobina haikibada NSN IM amadi Bharat Sarkar anigi Shanti gi wari sanabasi gi warusin purak paibasi mipum khudimak na pami wari sanabadu gi warusinda Manipur kaiba amadi Manipur gi apun magi saktam na sol lakadaba yawrabadi yawangam loi framework agreement ta kari wafam yawri haibadu punna khamgin na house na amata oina warep logduna center gi lusingba singda taksin minasi haiki Akwai ngasi si sumnagi short duration discussion na taba masigi framework agreement se masi khanghan biu framework agreement si tawnaba matamda final solution of violence settlement na propaganda da either it may be financial autonomy or administrative autonomy or cultural autonomy
हौजिक की अखोई की मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मसी कायद्रगसु कोन कायरप याबगी मरु हुलंबा ओइना थोमगदौबा वाफम यावरगदी अखोई मणिपुर की स्टेट न याब सुंगाम ngамोइ हाइबसे अदना चुमना ऑनरेबल स्पीकर दा हाइजनिंगबसे चुमना हुजिक तौसिरा नत्रगा हयेंग कनो तौसिरा फजना एप्रोप्रिएटली ड्राप अमा तौरगा मसी सोल्यूशन सिदी अखोई वेलकम तौई अदना मसीदा हुजिक कायद्रगसु मतुंगदा कायरप याबा करिगुंबा एनी प्रोविजन क्लोज आर्टिकल नमतंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से यारम तारगदी अखोई कनो तौबा याजरोय अखोई तौबिगनु हाइदना रिजोल्यूशन अमा लौरगा थाहौसी हाइदना मसी वफमसी आई की ऑब्जर्वेशन खरसी थमजबनी Opposition के MLA के जो किसना मणिपुर या पुनम के सक्तम द काहन नबा हाउस की मेंबर पुनम सोई तौदुना भारत की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर तक्षण सी हाइकी opposition की माइकेदगी वांगा की बुसिंगना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असद करी यावरी हाइबदु चपसाना खंगलु हाइबनी NSN IM गा भारत सरकार के वारी सानदुना मखोई वारिसन पुरकपदा अथिंग पीब लेते वारी सानबसिना मणिपुर या पुनम की सक्तम काहनबा अमदी मणिपुर स्टेट मनुंगदा शासन अनि थोना तौबनसिंग थबक कया सथरक्लबदी यारवई हाइना चपसाना हाउसना भारत की लुसिंगबसिंगदा खंगननबा खोंगथांग लौखटमिनसे हाबो वफमसिंग फोंदोनकी Kasi numudawaran pung turo makairum tawa matamda nakamapal ni tayo ng direkta sa kandubasing na Abbas Malik ngapigani ngarang numudawaran pung turo makairum tawa matamda nakamapal ni tayo ng direkta sa kandubasing na Abbas Malik ko ba sa ikontrahom doy apok pa asok Malik ulisadagi hosik na nakamapal ni tayo ng direkta liba miyo emanong na kablang matawang bu si Minister N. Birian nga si Assembly Zero Award na nungay taba pangtok pagaloy na na tawdok atugi matang da chen na bani ching na ba miyo mga pagale FIR aman lokatuna makata na chen na ba miyo sing pagat na nabo honari haina Assembly da si Minister na thamkre Madugi police na kari na makata ba koy maralay sing dukan na hana na ba puno na ba koy action kan na lokale adu sing na ba miyo mga ama koy police na pick up tore FIR case ma register tore kan na tigat na husik maralay sing tu phana na ba honari na house that man na thamjigata Works Department की Deputy Secretary ओइबा अमल कुमार की थबक तौबगी मतम लोर बमतुंगदा मसागे सिग्नेचर सना हंदुना ऑफिस के से सांकयादा सोई तौदुना लेरमले मखाताना अमुक थबक तहनखरे थोंग से सनब याबरा हाइना MLA के इस जो के सनंग से असेंबली की स्टार क्वेश्चन दा पुखलखरे स्टार क्वेश्चन अदुगी पाखुमदा वर्क्स मिनिस्टर TS बिश्वजितना हारिबो वफम असिदा अरानबा करिसु तौखिबा लेते हाइबो वफम थमखी MLA जो किसना पाखुम असिगी मतंग द डिबेट तौनना बपुंखा अमगी मतम पीबीयू हाइना स्पीकर की पुनिंग जंक्शन की स्पीकर ना वफम असि लंच आवर मतमदा महाके चैम्बर द ओइना फमिनदना लोशन से हाब वफम थंबदगी MLA जो किसना पुगलकी स्टार क्वेश्चन अदुगी पाखुम हाउस द पुन्ना खमिननबगी तंजा अदुदी फंखिद्रे Manipur के Civil Society Organization संगी मिहुत सिंह नंगासे सु मखाताना शिवसेना के नेशनल सेक्रेटरी जनरल अनिल देसाई का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग उनखरे उनबादुदा पार्टी की प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे गसु टेलीफोन दा इशूस की मतंग वारी सानकी लुसिंग मसिना मणिपुर मियामु शिवसेना की मार्केट की इका खुमनब उलपग लोइना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से नकल नाम खकी यंगलग वर्षन पुरप यारोय पार्लियामेंट सुहिरम की मतंग सबसाब वफम थमगनी हैबा थाजब पिरखी Hayeng interlocutor RN Rabiga Unaragani. Punyada Laiba Basa Center for Preservation and Enhancement of Regional Languages की founder president Swati Razena Tribal Singi Yauna Manipur da ngang riba loan singa singak tu na thamna ba amadi hena phagat hana na bahora ba school tambi ba ngang singi marakta makoi makoi lol singbu hena season na ba pa ba lehen bagi mathau tai hana phongdora khai Wafam asing Marathi loan की थोड़ों के तो पाई बामा ओरिबी हाना पाउमी ओरम्बी एकेडमिशियन अमदे लोन की मरम द थबक तौरिबी स्वाति राजेना होटल इम्फाल द ISTV न्यूज़ का अखनन उनबामा द फोंदोर खिबनी मा की ऑर्गेनाइजेशन नसना इंडिया की मरुइना अवानो पो लमदम की लोन सिंगबु अमग अमग मरी लेन हनन बगी मतांग द थबक पैकेट ना बहोनरी मसगी पांदम द महक ना हो की बच्चायोल खरसी अवानो पो लमदम द लाक्तुना लोन सिंग मरक त थोंग साना ना बहोन दुना
लाखिबनी हाइना फोंदोरखी स्कूल तमलिबा अंगांसिंगी मरक्ता अखोई मसागी लोन द इबा लाइरिक्सिंग पानिंगबगी अपाम लेहननब होनरबा मतमदा लोन अमबु योकटपा अमदी फगरनबा ngamgani haina swati rajena phongdoki loinana school tamli bangang singi damakta language olympiad angang singi film festival national and international level ge conference na singba pangthok pasu lon yokhat na bagi maruiba machak singi haina phongdoki. Just a few things to propagate this language promotion. One is through reading promotion. Of course, I mean it is an ancient form of taking language further. But we believe that any language can sustain through children. If you focus on children, then only it can sustain. If you want to explore the possibility of any language's sustenance after 25 years, you have to start 25 years earlier, that is through children. That is why I would like to suggest some programs for children itself. We could start with school children. We can have some reading promotion activities. Secondly, we can implement a very special project that we are holding in Maharashtra now, that is called Language Olympiad, that is Marathi Bhasha Olympiad. Similarly, we can have it in Manipur Bhasha Olympiad. Children can actually play with the language. See, the language sustains when you can use it and play with it. Panbayabadi Swati Raje Haugibanumi Nipani Mung Asim Panda Lirakle. Masigi manungda Manipur gi art and culture amadi literature gi lamda saknare ba mioi kaya ga unarakre ngasi maksu Manipur gi ningthau leksem sana jawba ga unaki loinana Manipur University of Culture gi academian sian singasu unana ba thorang tawri Manipur Sakhot hanana ba gi thodang minister tara ga ni thoina logani haina consumer affairs food and public distribution minister Karam Syam na phongdokre waphamasi garang numidang Kaibung Oinam Lekai the Pangtokiba Lions Club of Kansipur Gitra Manga Suba Charter Night Celebration Namahana Pongtokibani Celebration Adu the Club Masigi President L. Gorkishore, First District Governor 322D M. Gojendro Amadi, Past District Governor Ais Manikumar Susaruyaki, Club Masigi members in Asamba Kudol Port Piduna Puning Tawaki, Club Asina Atubada Masagi Service Center Amadi Eye Clinic Hangdok Lagani Haina, President L. Gorkishona Pongtoki, Minister Karam Syamna. Manipurda matamgi mamal khang miyo yamde Japan sakholiba sei matamgi mamal khang na season badagini Manipur sakhol pangam dana leriba sigi daita minister taragani thoina pugani lebak ama khunai ama sakhot hanana bahona bada ikhoi masel gi wakhalon share tomina ba changi haki ngasi nutil punghum taba matamda lamka college Rasanpur gi women hostel amasung akoi basing mai chakre khudakta fire service na mai kan bagi thabak chathaki May asi matau karam na horakibano haiba haujik phawbagi oina khangba ngamdri Manipur ge darbar member oramba Rasanpur district ki Kokadan khun gi khulak pasu oramba miyam na Kokadan tomba haina khangnaba di lalinlung makna leikidabagi yake taruk subaning simkomon Kabui Cultural Research Institute na sinduna pangthokre thromaduda Kabui Cultural Research Institute ki chairman di namsasung Kabui na hakibada layu khraba Kokadan tomba si Zati bizati khaidaba miyam gi yai phana na khanba thabak tawba mioi ni haki bring amatang luminas Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Sky Hospital के Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore की लुसिंग मखादा हार्ट ऑपरेशन लिसिंग तरा मंगा की मथक पांगथोक रबा वर्ल्ड क्लास हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अजय कोल स्काई हॉस्पिटल दा ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी अमसुंग मखल मखा की हार्ट ऑपरेशन पांगथोक चरगनी अंगांग गिदी ओटीएम सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी लोइनना डॉक्टर अजय कोल के हार्ट सर्जिकल ओपीडी की खुदोंग चाब लेजगनी अकुप मरुल की दिमाग रिसेप्शन का तानबी Life school se free na school begin class 10 hobo lai class kun maki smart class facility lai van service lai boarding facility lai dada life school da tamaba chhatra gi extra coaching tuition tawgi ba thok ta de hang sing se sana ko abgi matam se yam na pangal direct na tan lai su tam school hina sang khara jang yu ga ta la lebo adu ai isa su sida tamang gi ya ga do break matung na makata pa pau pizari Matam kuni Imphal Jiribam bus service lab ruba matung ngarang ISBT khumala pak tagi bus thaba hokhraba matung Jiribam dagi Imphal sian bus ke service su honobi matung ina DC Jiribam Robert Khetri mayum da Jiribam da ngasi hodokre
Thromaduda SP Ziribam M Mubi, Ziribam Municipal Council gi EO M Rajan Susaruyaki, Impal Silchar Road Bus Honor Welfare Union gi Treasurer, KS Budana, Matam Kunalambi Sida Bus Yan Balep Drubamatung, Miam Gidamata Kanduna Service as a Hodopani, Masida Miam na Mateng Pangbiu, Ziribam Impal Lambida Punna, Bus Nepal Service Toguni, Bus Tabagi Matamda Ayuk. Bus Tabagi Matamna Ayuk Pung Taret, Nipan, Mapan Amadi Tarada, Nimit Kudingi Lagani Hari. Manipuri State Transport Corporation annual embadregi tuition gidana uji Impal Jiri Impal Sen wigi kwen tusi paika chakpani government automatic mateng pangdi hojik ki wali ba public leiba mayam sina mateng pangdi tai Manipur da khundaminariba tongan makalu purup singi marakta ama to abigi wakhalun sagatuna santi oina punna hingminanaba nationalism amadi spiritualism sagatnanaba campaign ama sathaba hauragani haina khwai nungzeng sintha lupki general secretary ten subam laisem bamaitena phongdorakre ngasi Manipur Press Club ta pawmising unabadu da mahana makata na phongdokibada class 9 dagi hauraga graduate level phawda leiriba mahiru singda nationalism amadi spiritualism campaign ama hayeng dagi haudok lagani nomazim khudingi bali da leiriba mahiru singda campaign ase sathagani loinana sagul sanumita singtam punna khunda minariba miyam amata oina punshindanaba masjid laisang amadi church na singbada campaign chathagani punomasing ase amata oina punba yaba mafam lairamlen amasu khongjomgi sayon singda sengba sagat pa hore singi lamdam kasom khulenda su lairamlen sagat anaba khulgi miyam na yaba pirakle maramaduna lamdam masjid khunda minariba purphudimakna amadi civil society sing loinana government na lup asina satharakadaba thabak throm singda mateng pangbiu haina appeal tawki Top Manilakagi wrestling agent Kakpiganu Hana Kendra MLA the Hajar of Sukakiba Yaning the Pongdok Tuna Pong Lambi Women Web Upliftment Association Pong Lambi Timbagi Kongjung Junction Bagaloina MLA boycott Tauri Hari State Central Library Department of Art and Culture na Razara Mohan Roy Library Foundation Kolkata Kusam Naduna DM College of Commerce Ground the Tasiki Taraga Mangata Satarkliba Kungatruk Suba Impal Book Fair Ngasi Tarini Subanumita Voice of Beneficiary Libraries of Raza Ramon Roy Library Foundation Amasung Foundation Nasigi Makata Labor Club Libraries Singi Kudong Sadabagi Matang the Kanan in Mapang Tokre Book Fair Sigi Convener Elangbam Lataki Shona Raza Ramon Roy Library Foundation Scheme Masi Public Libraries Sakut Nanabani Masi Voluntary Service of Maramna Library Tauribasingna Kara Katokpa Matautai Haiki Hafta amungda moi amung hangbiye matamam kiraga chuti nungda hangbiye library kana basically no ham chuchi mayamda khangan bamang changba asidi tasingna sacrifice am changya an adun tra koi government side gi lo aino tawdum ne hadi ko Government Dance College na Sinduna Nubin Humni Sathakataba Classical Solo Dance Amasung Musical Festival Palace Compound Labor College asigi Open Air Auditorium da hotokre Tromaduda Dr. Arkinimai Padmasri Award the RKSO Bishna College Asigi Principal Weramba Ranjit Adhikari Mayumsu Saruyaki Dr. Arkinimai na Amana Pagalakpa Uraga Lengzum the Parga Sing Tagani Haba Wakal Lady Bamakai Kedung the Art Soccer Pangam Kiroi Haki Festival Asigi Ahobunimita Pung Isai Zaguna Sing Basing Sutki Manipur State Sumanglila Council Sinduna Konung Mamang the Labor Iboyama Sumanglila Salian Satrak Patra Marisuba Sumanglila Ningtam Kumayingasi Nipanis and Manumita Mami Artist Association gi Sambalgi Hawaii Matuan Utkre. Here must give Matang the Paudum Mamalubis. Kandi Kandugi must say you need to fire again. Something lay with Doctor. Karigino Leshavi Mana sang with the Karigino. Aisha from where I say, I had a Kangine. Karigino. Mama ko na ay wala kong binibiti. So you mean keke sabaya kara? Sini? Ano ka muna pito na mo? Lila sige samnak pa wari palabda mani thoiba kaupa impan gi pakhang ama maki mama layeng nabu hona bada hingon saruk mari thopagi ahum yon thokhi khungang dagi hongkal alaga leiba nupa amana maki hingon sing adu lauraga yum chauna sagalaktuna ifal nupi ama lauduna yumlon na ba haibdu oirakhi
Nangi no pisa ina kup na yang apa ni? Doktor. Masih bungom. Angang oi bagi mahik se. Pirik 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 pirik. Choge yau jan hebo. Aduna nang angang kuntra mukti. Doktor. Khunggang lakpa adugumba rajen ko nupa amagi masan nupi nungsi tombiga mani thoibaga phongdok na ngamdana nungsi mari amadi leinei adumakpun nungsi tombidi mabung amadi manam mana pam nupa amada luhongki khunggang da kagi kangai marakta chawjir pi aina maharani gi mapokti yawu phangjabase inamagi masing mangale inama nangdi inama nate imane ima haina kogi ko ima mani thoibagi mapabung thoiba singilam amada thikadar amagi thabak suba sapada una nanbadagi anaba ama haibadu oraktuna mapalam da layeng da yadabadagi doctor ngaibagi asau mating amal lorga mahak layeng sakhi amasung mahakna mapalam da layeng sapada prekha thabadagi bengi pego khalakna mahak thabak asau ama phangki amasung mahakna halakpa matamda nungsi tombi angang naupure haiba khanglakhi nungsi toibina naupuri angang adu mani tombagi ini haina khanglakpadai makhoi ani nungsi panthung yaumina khibana Lila asigi samlak pawari ni. Sumang ni lagi, masat sumang ni lagi, form halaman jingna tambiran mayam singdu kai dan na basi ayam kanna honai bara inai ay kanjagi edo angang singna madu khara yau patra phoboda phajana upi basi ay yam nungaina ay ngonda khali hojik chathaiba sumang lila kumai asida hojik phawgi na urak iba lila singi manungda thaina chatnaramba sumang lila ing tappa phajaba nungaiba adumak ngasi lila asina yam itha thajadana pidra mayamda puning chingsingkeba aduma lila amani haibda haiman ba thoklaroi hayeng nungtin pung ani tawa matamda sanaleba artist ki pamendugi ukhada utkani cameraman aboy ka lona na pokdam jariba ningthokhnam sana jawa mitai ISTV news simang lila sanglen makata pauda Manipur State Kala Academy ni sinduna Manipur Art Today haiba thimda numit mangani sathakadaba artist workshop Imphal ngasidagi khumala taliba Kala Academy na hodokre thoramadu da Manipur State Kala Academy ge secretary Dr. K Susila amasung Art Society Manipur ge president A Joy Chandra Sharma na saru yaki workshop asida artist taragani thoine saru yagani thoronga mari lenena Dr. K Susila na phongdoki bada matam kuina asuguma makal ge artist workshop pangthopa ngamdana lakli adubu matungda district singda art camp yauna tongan tongana makal ge thorom kya paketuna art sakon hanana mohona gani haki Rims Library na sindur namir humni sathakataba book exhibition ga loina na lising ni tra gani pan gi oina legi da lyrics ngi sport selection Rims ki Jubilee Hall da hodokre thormadu da Rims ki director Professor A Santa Susaru yaki exhibition na sida Manipur gi farm ama yauna punna stall taraga mangana saru yari medical ga mari lena lyrics sing sada taraga mangata na phangan gani hari ngasi angan ba pung amarom taba matamda Manipur University Boys Hostel number 2 Kobrugi room number kungama thoi sakang da mius na thugairam le thodok asibu hostel da leiriba miu mahiros na yaning da phongdok ga loina na makhata na sugumba thodok thoktana na ba mari lena ba authority na yengsin biu hari Aijidi mayangi apam badabu khan bani democratic oiba mawngda aduga sengna hai ta chhatra gi leader mo oni tholaga sumaina pachai thugaiba khotpasi Chhatra gi leader amagi magun do yaudena ningjai matung tarakpada siguma thodokse amuk hana thon bidanaba mari leinaba authority singna midyang changbinaba hajari National Medicinal Plant Board Ministry of Ayush ki Shanthang Makhada Western Forest Division na nona saba multi-purpose community hall ama Langkhong Part 1 da sangakre thormadu da principal chief conservator of forest ke angami chief conservator of forest S Dhananjoy TS Mahendra Pratap conservator of forest Western Circle KS Projendro Susaru yaki hall silupa lak kuntra sang na sakibani thoromgi sarugam oina nat ko jagoi sekya supang thoki Sayasige Sahitya Academy Award ki damakta tongan bal loan singi laukthokpada Manipuri loan gi oina Professor Rajen Toijambagi drama sahi taret khuntakpa larikta pinanaba laukthokre mana asida sel oina lupa lak ama copper plate ama yauri February 12 da New Delhi da pangthokadaba thorma mata mana asi khusinagani Professor Rajen Toijambagi sahi taret khuntakpa larik asimak leimarol khorje kona lisingani taraga marida thiam
Radhe Saki Award amasung Manipuri Sahitya Parishad Imphal nasu Maisnam Oza Tombi Critic Award pikhrabani. Manipur Fire Service ki telephone number 101 yakidre maramaduna miyam na mahu langpok amadi atai emergency service ki damakta mobile number 8415925200 number se amokana nising jage 8415925200 da pau pibiru hari. Break amatang amokana luminous. Admission open from play class to class 6. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer labs, games and sport, outdoor camping, boarding facilities, and various activities. Hurry, hurry, limited seats. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Imphal East, West, amadi Bisnupur District oina makhal khudingi apamba 2, 3 amasung 4 wheelers na chingbagi gari guarantor yaudana loan lawbi yagani deposit toba numita apamba gari su pangbigani pambiba miyoi sing unabiu Imphal Finance Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Offices Pauna International Market amasung Bisnupur Bazar Bisnupur. Break ke matung na makataba pau pizari. Thasagi hokiba tang tareta Mumbai gi Lon Khalwala Park ta pangthokiba Aiwa India 2017 National Beauty Pageant da Manipur dagi saru yakiba unmarried category da Archana Konsamna Miss Aiwa India second runners up Miss Best Smile Miss Fashion Icon amadi Naurim Tony Maitena Mr Aiwa 2017 Mr Fashion Icon tarakre. Loina merit category da Homen Mangsatabamna Mr Talented and Mr Best Creative. Ada Afro Sylvia amadi Asakiran Konsamna Mistress Aiwa 2017 gi first runners up tarakre. Thangbiaglian Guitiana Mr Aiwa India second runners up tarakle haina Manipur Place kapta pangthok papau gi mifam amada Aiwa India gi North East Director Bhumishan Khabana permission da phongdokre. Satya contest adu Bharat ke tongan state singdagi lak pa contestant kun gatere na saru yatuna pangthokibani hadak Manipur gi oina represent toriba singasi Indian Oil Corporation sponsor tawtuna thakibani mathangi chahida pangthokadaba contest dasu saru yagadaba singi damakta company amasu sign tawnare haki maina singbadagi soktuna Rajmeti city de lakat nariba tarau nupa masa sandoi sanoi gi layang nabagi damakta lupa lising tara mateng pangkre UNESCO Club Manipur gi Joint Secretary Dr. Thoksom Chandramani na hona bibadagi kong manandibam lekai dagi boss nandibam amasung sarangpat thobal dagi kharibam jiban lupa lising manga gi mateng asi nupa masa asigi damakta panglakibani. Narcotic Cell Imphal East ki kangmo ngasi nungthilpung ani ga minute nipum ngarom tabada hata petrol pump area dagi miyo ani heroin number 4 gram tara ga manga ga korana phagat khre polom singasi lupa lak ani rom gi oigani phagalaba miyo ani edudi MD Hussein sei kunthra ga maria pokpa Sabiruddin amasung makak mayum Rahman sei kunthra ga mathoi apokpa Abdul Salam yari pok bambol lekai digi hari. Thobal Police ke ASI M Sangit amasung ASI A Nokul Chandra Lusing Bakangbu manangasi ayuk Thobal Asoba Bazar makhatagi miyoy ama yamlaba yungang amadi biar ga konana phari hari phagalaba miyoy dagi maming di sabam iboto masai yangkheng mathoy apokpa ibom sa kawi hari. Kangpopi District ki Divisional Forest Officer Zamkhong Hau Tau Thang ko miyoy amana jungle dagi chantrok pani haiba saji masa amak sinakre saji masa adu hanakta DFO oina sas puriba Aster Lantan Kim Sartu da kusinakibani DFO Sartuna Tau Thang na sadan ba ama warigasu larok leba phirep asu thagat phongdoki NSC ki makada MTDC na none part 3 Common ground manakta saba multi-purpose building gi quality maintain tawdana saramba bim manga thuakre khulgilu singmasing na yangsin bada work order gi blueprint gi wangmada karamna saram libano haina thabak suriba singda hangmada drawing mayek sengdabadagi lan kibani hari thabak suriba miyoina yangsin dabadagi asoiba mayam asi thokpani hojik suriba miyoy sing khudak tele bhananaba Longmai village customary court ki chairman D Kapundai na phongdoki
थोदो असगी मतंग द MTD सिगी इंजीनियर बिरेंद्र न लुसिंग बकांग ऑफिशियल कांगबो अबलाक्तुना यंगसिनख्रे लोयना थबक सुरिबा मिस्त्री नौना सिंदोक्तुना क्वालिटी लेना थबक सुहनना बसु खंगनख्रे थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 11 के काउंसिलर एन सुजीत बीजेपी दे यूरोपदा पार्टी के प्रेसिडेंट के भवानंदन अयाब पीखरे नौना पार्टी दे यूरोप काउंसिलरशिप मिनिस्टर नोंथुम बिरेन तराम ओखरे काउंसिलर तरागनी पान लैबा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल दा हौजिक बीजेपी के काउंसिलर तरा सुरे काउंसिलर सिंह मरक्त के लीडर अमसुंग डेप्यूटी लीडर खंदुना बीजेपी के काउंसिल अमा सेमलगने हैरी 33/11 kV संगाई पाट सब स्टेशन की ट्रांसफॉर्मर नंबर 2 की LT बुशिंग सिंगदबना मरमना हयंग अयुक पुंग मापनदगिना नुंगमदा वरम पुंग मरी फावबा सब स्टेशन असि मई मुतकनी मसिना मरम ओरगा सब स्टेशन असना कोन मफम सिंग मई फंगलोय हाना सब स्टेशन डिवीजन नंबर 3 की मैनेजर के चेरोल अमर खंगलगली राइजिंग सन क्लब थोंजु वाइखोम खुनांग की कुथरा मंगा सुबा फाउंडेशन दे थरम क्लब असिदा नसे पांगतोखरे थरम मदुदा क्लब की प्रेसिडेंट पेबम नंदो बासिकोंग जिला परिषद के मेंबर शेष रोमियो थोंजु पातु के प्रधान एन कानून क्यांग की प्रधान के मनीषना सुसरु याकी रिफॉर्मिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट के नौना थौ पुनरबा जॉनसन दुवांग प्रेसिडेंट थोइबा खुमन चाबू जनरल सेक्रेटरी ओना खनख्रे हारी हजु मकाताना सानाबी पाउलो बिस सानबी पाव पिजरी ऑल मणिपुर कक्सिंग फुटबॉल एसोसिएशन अमसुंग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कक्सिंग मियंग मखादा सेना एथलीट ऑर्गेनाइजेशन साउ कक्सिंग वारी ने सिंदर निमितराग मंगानी सथकदब फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम अमंग सदगी वाक्सिंग नसदगी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्सिंग वारी खुंजाम पाट की सानाबुंग हौखरे हदोपके थोरमदा DSA कक्सिंग की प्रेसिडेंट नाउरेम पूर्णिमा इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर नाउरेम भाग्यचंद्र अमदी अतई मसकना मियोय क्या सरुक याकी डेवलपमेंट प्रोग्राम असिदा पुन नुपा मसा अमसुंग नुपी मसा निफुग मंगाना सरुक यारी सी लाइसेंस कोर्स फंगलबा M देवेन अमसुंग ज्ञान मोयोना अंगांगसिंग असिबु ताकपि तंबिरी All Jiribam Sports Association Jiribam Sinduna Jiribam Government Higher Secondary School की प्लेग्राउंड टीम तराग मरीना सरुक यादुना कुनगतरे सुबा KSM Malik Memorial Invitation फुटबॉल टूर्नामेंट गसदिगे होखरे हदोबके थरमदा जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की EO M राजेन अथोबे मिथुंग ओइकी गसी अहोबनुमिता कुकी स्पोर्टिंग क्लब जिरीबाम अमदी FC के न्यू अलीपुरबु पंजिल तरुक अहुम दमाइतिबा पीखरे हयेंग PSJ लुरैजान अमदी रेलवे CC सानगनी हौजिक चथरी बत्रानी थुसुबा मणिपुर स्टेट लीग 2017 की ओइना लालिबा डिसेंबर के कुनगमरी दगी लीग असिगी ओइना आर्टिफिशियल एस्ट्रो टफ ग्राउंड सानखदबा मैच सिंग अदु मपाल कांजुबुंग द ओइना सानरगिन हायना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी लोइना लीग असिगी कन्वेनर न थादोक पचेरोल मन खंगलगली अमरोमदा कुलुमदो सुबा सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अवधि मंडले एग्जिबिशन मैच तो सरुक यागनबगिदमक्ता सानरोई मरी खंगल एहारी सानरोई सिंह अदुदी MPSC की CS चित्रा YWCL के पिंकी देवी अमदी कृपसा के अनीता देवी अमसुंग SS पंती देवीनी मखोई मरी लालिबा डिसेंबर की कुनगनिथो की अयुक पुंग निपान ताबा मतमदा टेक्निकल कमिटीदा मसा की किट अमदी फॉरेन पासपोर्ट फोटो कॉपी के लोइना रिपोर्ट तौरन खंगली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इम्फाल दा जुलाई 5 मापन फाव पांगतोकिबा दी लाइसेंस कोर्स की रिजल्ट हाइदोकले मणिपुर की ओइना पुन्ना कैंडिडेट मापन पास तौरे हारी अदुगा प्रो पास कैंडिडेट ना मियोय मंगानी पास तौरबा कैंडिडेट सिंगना अम्फादगी सर्टिफिकेट लौरनाबा अमदी रजिस्टर तौबना मरी लेनाबा वेबसाइट तौननाबा अम्फाना थादरबा चेरोल अमन खंगलकली थास के तांग कुन मरी दगिन कुनमंगा फाव वेस्ट बंगाल की दुर्गापुर पांगथोकदब योगा कंपटीशन सरुक यागदब ऑफिशियल अमदी नुपी याउना सानरोई हुफुग हुमदोय ngasi उरिपो लाइखुरमबी लेकाइदगी श्री श्री राधा गोविंद योगा सेंटर के एडवाइजर एल गौरमनी सिंहाना लमथाखरे एडवाइजर एल गौरमनी फोंदोरपदा श्री श्री राधा गोविंद योगा सेंटर ना मणिपुर के तोआन तोआन डिस्ट्रिक्ट कयादगी योगा सानरोइसिंग ट्रायल तौदुना खंगलबा मतुंगदा कंपटीशन असी सरुक यागदबनी हारी ममांग सहीदसु योगा सेंटर असिना ओवरऑल चैंपियन ओरखी हैना फोंदोरखी पोजीशन होल्डर ओरकदब कांगबुदो अदु गैदनी कोइना थाना बोहना जरीसे मरमदि लास्ट ईयर दा कोइना मणिपुरना चैंपियन ऑफ द चैंपियन ऑफ टाइटल लुफंगी
मधुना हंदकसु अदुगी जट्टो मांगदना बायना होनजबनी All Manipur Bodybuilding and Fitness Association sinduna pangthokadoriba manga suba Mr. Manipur 2017 gidamakta lakliba December 12 da weight olaga December 13 da North East Asa Hall da contest asi pangthoklagani hari Association gi oina sanaroi singda athingba piba amataleite maramasina saru yagadaba bodybuilders singna weight on ba asida matam san lakna na bakhangali February ke tang amadagin ahum phawba Jalandhar da pangthokadoriba All India Inter University Softball Men's Tournament ki oina Manipur University ki saruk yarugadaba sanaroi sing khatkre punna sanaroi kun khangatpada manga amana reserve da thamni khangalaba mahiru singna laliba December kun mapanda Assistant Director of Sports Manipur University da report tawrana ba khangalakli hoju makhatana sanabigi paw boyai ning thaujam dagi phangbigani Aizol FC na goal difference ta mai pakpatagi sahi tra manga makagi Youth League Rest of India Group A gi qualify oikre All India Football Federation sinduna thas ki tang taratreti team mari Neroka Football Club Sangapam FC Impal City Aizol FC amadi NRL Football Academy na saruk yaduna Kumalampang Men Stadium na satarakiba sahi tra manga makagi Youth League Rest of India Group A gi ngasi sanakiba aroiba league round gi ahanba match ta Aizol FC na FC Impal City bu goal mari amada maiti bapiki Match asida mai pakipa Aizol FC gi goal singadu Lal Ingliana na match ki kunipal subamadi humpumatoi suba minute goal ani sanki atopa goal ani eduna R Lal Rod Kima amadi Lal Pham Kima na match ki kuntramari suba amadi yankai humdoi suba minute sankibani match asida mai tikiba FC Impal City gi amatangarba goal adu Elangbam Santos Kumar na match ki maripunipal suba minute sankibani match asida Aizol FC gi sanaroi Lal Rem Roata Lan Roat Pula amadi FC Impal City gi TS Nani da match conduct tokiba referee na yellow card utki League asigi anisuba match ki sanakibada Neroka Football Club Sangapam amadi NRL Football Academy goal ani sanaduna draw satkre Neroka Football Club Sangapam ki goal ani edu ke Priyo Patamadi Elam Sangit na match ki kuntrani tu suba amadi nipumanga suba minita sankibani NRL Football Academy ki goal ani eduna Abhishek Saikia amadi Hidanta Setiana match ki humpumari suba amadi humpumapal suba minita sankibani match asidasu NRL Football Academy ki sanaroi Amina Gohai Abhishek Saikia amadi Neroka Football Club Sangapam gi SU Henbada match conduct tokiba referee na yellow card utki Satharakiba League asida Aizol FC amadi FC Impal City na point taruk phanglabasu goal difference da Aizol Football Club na goal difference da Aizol FC na henbadagi Group A gi qualify oikibani Sahitra manga makagi Sub Women Championship ki ngasi aroiba India gi league match ta Bangladesh ki makuta goal ahum sino da mighty kre basu India na point taruk phangbadagi league table da anisuba position taduna final sangkhre match asida Bangladesh ki mai pakibagi goal singadu Anu Singh Mongini Shamsu Nahar amadi Monica Ongmana sankibani South Asian Football Federation sinduna thasigi tang taratreti team mari India Nepal Bangladesh amadi Bhutan saruk yaduna Bangabandhu National Stadium Bangladesh ta sathariba league asigi aroiba match thasigi tang kunmari da India amadi Bangladesh ka sanaragani KS Mera and Shanti amadi KS Sanjoina kunithui suba yumnam Nilamani Memorial Open Chess Tournament ta point mari makai phangtuna mangjin thakre Manipur Chess Association gi meyang makhada singjamai chess club na sinduna tha sigi tang taratreti gi rated sanaroi kunmari yauna punna nupa amadi nupi chess sanaroi yankai nipan na saruk yaduna singjamai thongam lekai top director leiba community hall da sathariba kunithui suba yumnam Nilamani Memorial Open Chess Tournament ki ngasi mari ni sama numita KS Mera and Shanti madi KS Sanjoina magi lamba maiti bapiduna point mari makai phangduna mangjin thakibani tournament asida ai Somokanta Orning Them M Omarendra amadi T Pritam Kumana point mari Mudusudon ai Zeki A Sarat A Binit A Sakri Tombina point ahumakai Bikramjit L Yemen S Premjit KS Ais Manjit T Manikanta Ais Maniton M Manjit M Sanjit amadi M Pisakna point ahum phangkhre tournament asida nupi masa amakak saruk yariba nungsi thoina point amakak phangduna chali
Youth Guidance Club Kongba Khetri Lekai na sinduna club asigi ground da team tara trungna group mari thongna khaidokuna tha asigi tang tara tarete gi chathariba ahanba YCG Cup Under 14 Day and Night 4-a-side soccer tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da race ko Kongba khunongna Yaichenbi Football Club Kongba bu goal ama sinota maitiba piki match sita mai pakiba race ko Kongba khunogi goal adu Y Tyson na sankibani ani suba match ki sanakibada MBFC team A kawana OCFC Khongman Mangjinbu goal ama sinota maitiba pikre match sita mai pakiba MBFC team A kawagi amatangarba goal adu thongambana sankibani tournament asigi ahum suba match ki sanagadaba YGC team C Kongba Khetri Lekai amadi BLMEC Usiko Lekai ka sanagadaba match da YGC team C Kongba Khetri Lekai laktabadagi BLMEC Kusekon Lekai na walk over laukre Sector Trophy team na sinduna SSC sector ground da thasi ki tang tara terete ki team kunna group Nepal thokna khaidokuna chathariba mari suba sector trophy lamrai kendra village wise 7-a-side men's football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da FC Telobu IPPC Ais Haraurona goal Nepal anida maitiba pikre ani suba match ki sanakibadana YSC Loksang Khongna STTA team A sector bu goal ani amada maitiba pikhi Sathariba tournament asigi hain kilpung amatabada LSIC lamlai amadi Bolero team B sector ga sanagani ani suba match nung kilpung ani tabada Pukhao amadi SYO Saijanga sanagani makata nang sinomgi wakiba inga samadi nungzugi pau pizari ICAR lampen patigi ngasi numida wanampung mga makaipawi manungda phangba ayinga samadi nungjugi pauda ngasigi khwaidigi sakiba Celsius degree kunithoi dasmik taret khwaidigi ingba Celsius degree mapal dasmik taret nuksita yaw pising manangi sang ayukta sada mariputara nugtilda sada yang kinipal oiki ngasi nong chukide Ozolo selak pada maru ube pau amuk na pizari framework agreement ta kari yauri bagi haiba central da takshin na bagi wari law na ba assembly na yana ba purakre Works Department ki Deputy Secretary amana thabak tobagi matam loir matungda masagi signature chana handuna leiram le makata na thabak amuk tohon khre haina MLA case Zogishan Assembly da pukala khre amadi Manipuri Civil Society Organization singi mihut singna framework agreement ki matang da sibesana gi lusing basing unar khre Segera dia estimasi pesawat pematang solution zane ni tabiri basing amuk na khre